سلاف و ریس تەماشەوانی هێژا دەماوە خۆش ئەم بەرنامەیە کوردی هیندبمدا دیسال پێشبەری وەنا ئەمێ ئیرۆژی لەسەر مەهێ ساڵێ بسەکنن دیدە بهەورە بن هەڤال نەونجی بخێراتن چاوانەون باشن ئەم باش مامۆستا چاوێت باش خودش ڕازی بێ خودەوەجی باش بکەین بەڵێ مەگۆچە ئەمە ئیرۆ لەسەر مەهێ ساڵێ بسەکنن ئەم بێژن دەمێ ساڵێ ئەمێ بسەکنن چک و کوردیدا ئەم کارم بێژن مخابن ئەڤژی تەڤلیهەڤیەکە مەزنە دناو هەیڤادە دناو مەهادا هەنێک ژێ بکارتێن هەنێک یادی بکارتێن هەنێک جێ بێ بکارتێنن گەلێکی ئەم کارم بێژن تەڤلیهەڤیەک هەیە ئەم دخوازن بچێکی لەسەر وێ ئیرۆ بسەکنن مەگۆچێ مەهێ ساڵێ ژێمێ مەزن نویسن مامۆستا di Kurdî de jî 12 meh hene. Belê belê. Mehê salê yan jê em karin bêjin demsalê salê. Belê. مەگۆ چێ مەگۆ 12 مەهەنە یعنی ئەم ناکیل گۆرە ئەم کارم بێژن ترکی و کوردی و عەرەبی نانەگوارتنەوە یان هەمی زمانە دەم کارم بێژن 12 مەهەنە بڕاستی تەری تەقویم نەژەو جدا هەنەوە کەم بێژن یا عەرەبی هەیە ئانجی ئەم بێژن یا هیجری بچێکی نەوەکە یا ئەم بێژن میلادیە بچێکی جوداتی ناوادا هەیە ئەو ژی ئەم چاوە بێژن ژ دەستپێک ئەو نەوەکە هەبن وەکی لێ بچێلی وەکە هەبن بەێ مەگۆ 12 مەهێ مەهەنە ئەم کارش vêjî bêjin ji bo mehê li herêm em vê nakê pêşî binivîsin meh em bêjin çi tirkî ay em karin vê jî binivîsin ji xey mehê heyv jî heyv tirkî em bêjin çi ay lê em karin bêjin heyv gelek cara ya em bêjin li asîmanê ya ku ronahiyê dide ji bo wê dibêjin belkî gelek cara neweye yani ji bo ku bîst û xwe an sihiyek rojî em çêtir peyva mehê bikartînin neweye bona waqît din bona zaman waqî ji bo zaman em çêtir mehê lê ya ku asîmana em ji bo heyvê em bi şeklî heyvê têne dibêjin lê derî heyv jî heye Kurdî de û meh jî heye her du ka jî em bikartînin مەگۆ چەند 12 مەهەی مەهەنە ئەمێ ترکی نویسن و معنایەوە یا کوردی لەجەم بنویسن نەوەیە بەێ ترکی ژ ئۆجاقی دەست پێتکن نەوەیە ئۆجاق بە کوردیان بێژن چێ چلەیە پاشین چلەیە پاشی پاشین بەێ ژ ئۆجاقێرەت بێژن چلەیە پاشین کەرەمکە جیهات چما dibêjin çilê paşî çilekî dinê بله چونکو چلیا پیشینجی هست اما چیکیجی سر مجاری بسکنن اما پیشی و بنویسن اما سر بسکنن بله مگو صبات yani cemip Türkiye mi gome Şubat mı binisin Türkiye Şubat an bejinçe Sıbat bale Dura Mart Kurdiçiye Adar ne Adar Dura bejin Nisan bu Kurdiçe Nisan Nisan aynı vakıhava Nisan Mayıs Türkiye Meha Gulan Mayıs an bejin Gulan Dura Haziran Türkiye Haziran bejin Haziran Kurdiyen bejin Haziran بله دوره تموزن بجین چه؟ ترمه نه بله تیرمه و آغسطس تباخ نه تباخ نه تباخ بله تباخ دوره ایلول هیا ایلول چیه؟ Kurdi diyeceksin İlun. Ne o ya? İlun. İlun.
دوورە حەکیم حەکیمم چ بێژن چریە چریە پێشین قاسم چریە و ئارەڵق ئارەڵقم بێژین چێ حەسەن جیهان Çileye چلیا peşin. پێشی پێشین. دەری دەگۆ چمە چلیا پاژینە ئایا پێشی ئەڤە چلیا پێشی بەێ مە ئەڤن ناوێەوە di کوردیدا لێ بەلێ هەنێک ژێ ئەم کارم بێژن ناونەوە دیجی هەنا یعنی گۆر هەرێمنا گۆر ئەم بێژن بولگەنا پچێکی نافتێنە گوهارتن ئەم توازن سەر وێ بسەکنن ئەم پێشی ئەمەیەک و زێدە جوداتی دوا دەنین ئەم بێژن ئەم کارم بێژن و بێژێت هەمی هەرێمادا بڤی شکلی تێگوتن سبات کرم Sıvat ev tipa B dibêje ev bona V. هە بەلکی ئەوژی جانە تێگوهارتن چکو ینی دبێژین بێژی و vێژی تیپە لێڤایە ینی لێڤا تێگوتن بەروەیەکێت زماندا بێ و vێ و مێ و نێ تێنە گوهارتن یعنی وەکەکو ئەم بێژن بفارسی بێژین باب ئەم کوردی بێژین باv Bav. ینی بێ و vێ تێنە گوهارتن وەک ئەو بێژن ئاب ئەم بێژن ئاv ینی بێ و vێ تێنە گوهارتن ئەو چێ دەبێن مارد ئەم کارم بێژن لە هەر هەرێمی دبێژن ئادار نیسان دیسا کوردی هەر دەریم کارم بێژین وەکە نیسان تێگوتن تەک تووکەم کارم بێژن کێم هەرێمنا دبێژن ئاڤرێل کێم هەرێمنا ئەمێژ بنویسن ئاڤرێل بێژن Peki mamosta Nisan ev i dibêje dibe E Nisan. نیسان یعنی ئەم کارم بێژن نیسان چێتر دێگوتنەوەیە ینی نە ئی چێتر نیسان بێژن مایس ئانجی گولان گولانەژی ئەم کارم بێژن هەمی هەرێمات bêژin گولان Vakta gulane. حەزیران دیسا vî şeklî têgotin temûz têgotin herêm ne dîsa dibêjin temûz bêjin Musaya. temûz dibêjin heyva temûz û tebaxê dinya germ e ne heyva temûz û tebaxê û ağustos em dibêjin çe dibêjin tebax eylûl dîsa em dibêjin çe em dibêjin îlûn yani jî ne karim vî şeklî jî binivîsin îlûn İlon, peva ilon kelime ka ev hum bezim mamosta garibiye san. Na yani em karim bêjin yani ji kevin de jî ev peyv di nav Kurdî de têgotin yani em bêjin hal nave helbesê Kurdî nav kitêb û pirtûkê em bêjin kevin te binêrê diva peyva geleka jî tê bibînê yani ev em karim bêjin navêva heyva van meha ne îro hatiye dîtin ne şevî dîn ne roja diye yek gelekî kevinin yani belê û em karim bêjin mesela em bêjin hezîran jî û em bêjin nîsan jî jî ji Kurdî jî çûne Tirkî yani ji wê derê çûne aliyê wan me got vê de tê guhartin heye ji ocaqê re Kurdên bêje çileya paşîn ji ber çi ji ber ku me got ji Araliqê re dibêjin çileya pêşîn ji ber çi ji ber ku heyva ya sermaye ya pêşî dest pê dike yani em bêjin sal bi Araliqê yani jî çileya pêşîn dest bi sermaye dike ji ber wê yekê gotine yani sermayeya pêşî rastî çile çiye yani çir roj ev çile yani ji çilî tê çir rojê ser yani em bêjin sar bin gotine çileya pêşîn yani her çir rojê pêşî sih roja sî roja ne belê yani heya ew bibe sû pênc heye bê çil heye bê kêmtir jî bê ne ya yani em bêjin dema herî sarkengiye çileya pêşî paşîne yani Aralık û Tirkiye ocaq ev her du heyv gelekî sarın sermawa zêdeya îdî cana jê ji dêrê hev du jî hatin ev karanîn mesela gotiye ev heyva çileya yani jî her em karin bêjin ne gotine pêşî û paşî jî ne ya gotine ev em ketine heyva çile de yani ew çil rojê di zivistanê de gelekî sar me ji wê sermayê tê
ام بیژن سر جواره گوتنه چله ایدی جبوی عرلقه چله پیشین جبوی اجاقه جی گوتنه چله پاشین بله و ام کارم بیژن جبوی اکیمه جی جداتی هیا مثلا غی اکیمه بیژن چریا پیشین ام بیژن چه جانت بیژن جوتمه نویا جوتمه يعني دوی مهيدا جهد دكن نويا بتركيز معناه أو أكيم يعني تكرنج بوي أكيمين Ama da çiri çi يعني أبرستي أمجي بتام نزارن يعني تشري دمك شواچي بوي أم نزارن دمك حيوان دارن چيرنه أما ده چيرن بلكي يعني شيري نجيته يعني أم خلاص herhalde o çiri ويش خلاص يعني أري معلومة أم تام صديق صدق كان بيجوا ليه بلش بوي أكيم هم قلتنا تشريا جوتمه وجا قاسميرا قلتنا تشريا باشين أنجي مجدار قلتنا بله مجدار قلتنا يعني معلومة أم نكارن بيجن صديق صد بيس شكليا ليه مجدار جي تي قلتن جبوي أرلق يجي جبركو سرما هيا قلتنا تش فانبار برفانبار يعني دماك وبرف دباري نعم مها برفين بله مها برف يعني أمكارن بيجن يكو زيدنا يكو ناينا قهارتن أمكارن بيجن هر هرمي كي جانن مثلا بيجن صباط آدار نيسان قلان وترمه وتباخ أف كما بيجن حمي هرما وكهفن اللي قالك جارا أف چار مهيدي تينا قهارتن بيجن چليا پاشين چليا پیشين و چليا پیشين و چليا پاشين ابناكي تينا قهارتن و ام كيماسيه كما ديجي هي انساني ما مثلا قالك يجيب كردي داخبن دام بيجن هرما خدا د الدردور اخو بدو باب خارج كردي يشتغلن كردي داخبن ليه كو وقت مهاتي بتركي بيجي مثلا بيجي امد اوجاق شنو انقره مثلا يعني بيجن د چلیا پاشین د چن نابیجن ممد اوجاق ده هر يعني جن بيجن نابي مت صبات چن بمت شوبات ده چن نويا يعني تشكي قالك ام سرفيجي بسكن جبروي كي جبركو ام بيجن د ناف قلده هر وقت نايب بكاراني انسان ماجي تام في نزانه يعني هم بيجن بلكي اختيار بيرزان بنما جنج جوان پر نزان بلكي sanki دیوبابه سیما دویجن موسم ام بیجن جوا جدانه يعني اجبركو بلكي اوجه هناك جي حمي تام نزانن جارنا جي بلكي دمصاله ومها تبلي هفدكن دیوبابه متم قال هاوین پاییز بهاره مها قال تا جارا قال مها ناکنه şimdi هاوین ها بو پاییز ها بو قال و مها ناک عجب بوچه و مها دفكي دوان داغو يفهمك بلكي جبوي كو زيدنا هاتيه بكارانين يعني جبركو ام بيجن في سي جي تونه و ام بيجن او بلكي ميكانيزما كو هيفا مهاجف جدا بكي زيد شي نبويا جبر ويكين يعني احتمال بس ايرو ام بيجن هر تشت لغور تقويمي لغور محل لغور روجال لغور ساعته تيكرنا ويا معلومات الدنيا بتشيك ام بيجن تكنولوجي بيش كتيا هر تشت لازم وين هاكو ام بيجن تركي دا نيفي كاريما و ام بيجن نقصان مني نويا بر بي كي دفي سازم بري تشكيل سر او قاسي جوار نمهم بو يعني وقت كو ام بيجن دنيا صار بود غوفا هيفات شلهات كو ام بيجن دنيا خوش بود غوفا بهار هات وكو دنيا گرم بود غوفا هاوين هات يعني نويا او قاسي صرو ساعات او نمهم بو جوار يعني بري مثلا ساعات تكسي جنبون جبر بي كم كارم بيجن وجبركو الزمان نفي سي جي ناف كردادا ام بيجن ناف قلده ناف ام بيجن خلقي ده زيده بلاب نبويا او جي ام كارم بيجن سببك تقو مفسيم امل سيرش دم صالاجي بسكنن ازي بس ببم سيل بكم ما دم صال جنبيسن ما هي صالي مش لما اقول دم صالي وانجي دم صالي چار دم صال هنا نويا عند بايز زوستان وزوستان هاوين نعم ام بيجن بهار نويا انجليزي هرن نويا وهاوي بله هر چارجي دم صالي يعني صالة كده
çar demsal hene payız em bejin Türkiye sonbahar. Zivistan em bejin Kış. Bahar bejin ilk bahar. U havî nêrî bejin çi? Yaz. Bejin yaz. Belê ev jî demsal in. Yani dvanaka de her em bejin demsalekê de hene sê meh hene. Belê em dixwazin ji demsala ji meha an jî mînak nabidin be em çawa di nav hevokê de nav em bêjin peyvê de nav gotinê de em çawa bikartînin em dixwazin ser wê bisekinin û dixwazin kerem ke Xwendekaran havînê de derin betlalê. em binivîsin xwendekar di havînê de diçin Diçin betlanê. diçine batlanê. Belê. Yani xwedê ku dema havînê hat, em bêjin demsala havînê hat, em bêjin xwendekar batlanê an jî em belkî insan nedî jî diçin ama ne tenê xwendekar. Batlane çi ye? Tatil. Tatil. Em wê jî binivîsin. Batlane. Tatil. Belê. Yani çawa insana xwedê ku em bêjin gelekî zêde dibatilê û diçe em bêjin bêhna xwe divekê biçekî em bêjin istirahatê dibîne em bêjin wêre batlane. Em bêjin mînakeke dî ji boî meha ji boî demsalên keremke. Agir xweştir e ji sawarê. Benivîsim. Adarê Agir sawarê. ji savarê. Te goçe careke dibêje? Min got sawar Sawarê. lebelê Ne nabêjin savar. rastî sawar. Savar. Yani Kurdî de ve û wê gelekî em bêjin muhîmin, gelekî em bêjin biqedrin. Yani tijdêla vê dibêjin ve mane tamamen em karin bêjin tê guhartin. Vêm ser wê bisekinin. Ne wê Hesen? Mamoste bîstekî adarê jî roj û şev qasî. Belê em vê binivîsin dewre jî mînakê bêje. Me goçe adarê agir xweştir e ji savar. Savar çi ye? Dizanin? Savar bulgur. Bulgur. Belê. Em de bulgur mamoste. Em binivîsin. Savar bu Kurdî çi? Burgul. Ne wê? Bulgur. Erê te goç hava Hesen? Bulgur. Bêjin çi? Em de bulgur. Belê herê me Rihayê dibêjin bulgur. Belê. Savar kurmancı li her Kurmancı? derya dibêjin savar. Nabêj belkî ne li her derê yani em Rihayê nakin navde. Li gelek dere bi Kurdî dibêjin savar ji boî bulgur. Ne wê bi Tirkî? Ev bulgur dibin em bêjin bandora Tirkî de maye heta gotine bulgur. Belê. Mamoste kurmancıya da sawar yani peyvekî wisa sawar. Ez nexlet bim nîne savar. Sawar. Em beqeyn nînin peyveke wisa. Yani em çêtir yani savar heye manayê ev e. Lê sawar niha nayîbîne rastî. Belê. Me goçe agir xweştir e ji savarê mana evê kî dixwaze bêjî? Ev çi ye? Ev gotineke pêşî yani ne wê? Yani bi Tirkîn bêjin çi? Atasözü me jî binivîsin ne wê? Gotinê pêşiye. Me goçe atasözü. Belê. Mana evê dixwaze bêje Hesen? Yani ji ber çi vê gotina? Tam manayı der naxistan. Ez were bînim. Adarê agir xweştir e savarê ji ber ku adar carna jî gelekî sar derbas dibe, gelekî em bêjin serma zêde dibe. Ji ber wê yekê du yoxtî de agir gelekî em bêjin nameteka ji savarê xweştir e. Ji ber çi gotin savar? Di nav em bêjin xwarinê Kurda de savar gelekî meşhur ne wê? Yani Wê demê yani wê demê de di agir ji savarê jî xweştir dibe. Ne wê? Yani em bêjin xwarineke Kurda asasî çi ye savar e ne wê? Yani ber xwarina de her her em karin bêjin savar heye. Belê. Mînak kedî kerem. 15 Haziran ez ê herim bajarê. 15 Haziranê Haziranê ez ê herim bajar.
باجارم باجرم بیجن باجر باجر چیتر بازده حزیرانی تهره باجر مگوچه بازده حزیرانی وی شکلی هجمار تی پیشیا مهی بله پیوه کدی میناک کدی گون خوازم بیجن کالا اداره کرو 21 اداره روز شف قاسی هفم 21 اداره بیجن 21 اداره شب و روش شب و روش يعني ام تشاو بيجن وكا هفن بشكال بقاسي هف دريجن بيجن نوعا بقاسي يعني ويرو دريج بنا وياك قاسي هف دريجن بيستو يكي عداري و بيستو سيه ايلوني تشاوانا شب روش قاسي هفدو دريج دبن بلي و بيجن صاري دم صاري فهم كرن بله بيشلا كيماسي ود بدلمين جبل بدمي تشا بيجن ام نابجن اوجاقي دشنا انقره شنا اسطنبول نه يعني بيجن چريا پاشين انجي نابجن دميشن ام بيجن چه جوتمه ام بيجن جوتمه بله انجي امي وانا امي جبل بيده حتى ما بي امي بكردي روجاجي ساعتاجي هجماراجي مهاجي دم صاراجي بكردي امي بيجن لقنا هم باش فهم بكن هم جي نفشه پشتی مروره باناکا باش زانبه نو کما تبلیغ بکنه بله یروجی درسام خلاص بو نوه درسام الفيدر خلاص بو برنامه کردی هند بم الفيدر خلاص بو ام دخوازن ام في دخوازا ما جوهای ام دخوازن کوهنجی د ام بیجن پیوا خدا د خافتنا خدا مه و روج و دمسال و هجماره بكردي بكاربينين ام في هيفيج ودكن حتى درسك دي حتى برنامجك دي سام هفربن بمن خير وخشيه